kwaya bumuntu ambate mugisu tulimudu kuwazandi tulekela imiaji tulekela imitalu tulimudu kuwazandi bele miaji lekelai
Yesu Kristo na wetu kabisa. Tulitukutumbisha wetu kwa ajili ya miaka mane tukutumbisha kulikoto ndio msikulana na shirika bibiana. Kote munda mapema kwetu. Munda majeshi wetu. Munda mapema wetu. Watu kutangana kwa wao. Hayo tukapenda kwa kweli wao na kukumbusha. Tulomba ni maweba tulombole. Kujijirwa tutawe mu wetu. Ndio tunachukua cha. Vichalinye. Kajapa umwani mwangambi lukwe yeponi mungu wandi wakila bafukula mabonso bafuku kala kwani kalala nelmane kuishidolo wakutuishidi ya dhambi wakutuambilane twe bajini moyo hapa bonu mwetu wakutuambilane kujibumai agenda kumulomba adibaka mefanya mshuto wa kusona kama kwa mwande tulitubikila warana shiru na lije atubisha ndani ya musambu tulitwambane patu tukubwa ya musambu uyuwi milano mwaba uni musombao tulipofungwa mei abusambi ajimusa pamotupa kulwa kulenga kale kusali cha mwami wa ndani ani kupita kumpara kwa bantu tulitupe ngati kwa kusawe tutamane tutupisha mzangi mwabo bijao wala kitu na ndio bomba dango semua baru gua ngurus soal
kureka ikara utuwitu atumisha ndani Muislamu wali kwa kureka baba mu dari jina mabandesha atumisha ndani Muislamu Binanga kundesha
Natushana kala na wakuwa wano. Bei kulimama mwafami amoyo nelufu ya Reverend François Genda Kabeya membre mwafami tulitubenga gisalo tutumantema ngomalo machikila amoyo nelufu ya Reverend François Genda Kabeya. Kumpala malu amoyo nelufu ya Reverend Pasteur Genda Kabeya mujene ka Pasteur Mwamba Benedicta Genda Kabeya mlela ku Kabeya de fan Wachilunga Nestor ne mushi ya Genda mumatuku 15 angondo misatu muchigimu cha Chilunga machitema makumwanda mukulu nomwana matege anu munemo mukamilabi mukomene wandeshi Genda François mwenda jibu ya bukalenge mwakapanda bena mbaya urupemawa bakwa oje mwoshi ya bilomba ukazumba musekteri wa mutefu Genda François mulonga tulasa tukwekele netubandile mukananga yemu diplome diene wakapeta muchidimu cha binunu bibijine mwanda mu ya bilimu disambo mwezi tulasa twa bifulu bya masana ne mujikije ngula itano ya lisansi anye theology muchidimu cha binunu bijimu bibije jiko bitano ne bijimu bibije jiko bisambo ngo moye prego ndesha mission Genda mukwele munzu wa dibaka ne mamu bamuyile loni mumatuku 18 amondo wa Chitema muchijimu cha binunu bibije jikumi ne Chitema mutange dibaka ya nzambi ani mwekeleze mariage religieuse mumatuku 18 amondo wa jikumi bijimu bibije jikumi ne Chitema balele bana banayi umwe mufwe mushale ne basat baba ka basatu wabalu mufwe bijimu ya kende jemwen kanshi babulaba kende humulongeshi mwezi di kalendu mukomine wandeshi anyi ndesha mission kache tukombe ngumulongeshi wakalasa kinayi mu complexe scolaire kamuna baka mujadi nikumushikila mu pasteur mu presbytérien mu Chibashi mumatuku asatu amundu mwinayi mushimisha makunyabiye nekibichi mwela muzabi wa bwambe ano muparasi wa Chibashi ituku ajimene mwambi Genda François mufulufu lwa chikosi utuku kwa mujisa wa kucha mujinayi ya matuku makumi abiri mana mutegete amundu amwanda mukulu muchidimu cha ndimu bibije makumi abiri n'itano Fami wa mwandi Genda Kabeya François wine jimbo mama walufu wa Genda
Ujitunwele nene kize tutunwele twasikilila kwa mujimu mwimbo mweza kabili bagenda kabeya anyuma wagenda kabeya ikalu ikishu kumukole ujina damu kabeli Yesu. Amen. Mungu ni mwenye Mungu ni mukashi ujina matu kumakese amoya na ujimu ulete nkele ndatu ujimu mena mchilo ne ujimu fubijila ujimu fukadu bilo umoja jini negena ushara nikushana kalikuwa kungwa mei akujali ani témoignage Mamadou après le pasteur Kenda Kabé François Bakali Nemoy et ba pour ma ko ne ko ro ko bi pe na sa da fa balo me shi ba Kenda balo ji ba Kenda bere ko lo na Kenda bajip mani maro ko nya kwa pastor Kenda kadiji musukuzo bona ne kula le mani programme ko funda ku bangi ko consistoire do e ko balo ko ba assemblée générale alipani ndo mani kwa kana ko ne diffection mon frère le savoir kujula moko bi mokulu wa ka dine me sepe se ko pala ukale ka secrétaire général ala secrétaire général ndo na mo diamu ayo metana to na mo diamu ko ba we ko shar kana ko ko me abari ba kenda consistoire wa ka mela ti fashishe wewe wa mwana family ukati mana kwa kula tukamu kushati yabo mulongoje kwa ikika lendu prefe kwa kadi wangu kwa pastor Kenda kwa baba mulongoje yao secrétaire exécutif wa président wa Chibash révérend professeur ordinaire Philippe Kankubenze ni kwa mako ikala kwa mshahara kwa watu wa Kasai mweka langu na akule ne ba kula fashishe ku secrétaire général wa kana kinya ni service inshallah ni mufuji wa kwa kiswara wewe nikala dike napo préfet kitakupa leo na utulesha unafanya kujimu oyo mbanga nzanga moyo wajibungama yenzitikane meme prefe nakumanyekenda umuyindi wani kundeshiki wakulonga kalasi meme umulongishiwe wakati songa niwamenisha kuu mukumutelo kwanji wakushikushile pourcentage nokumimwanda muteketini mwanda muku sakani mumanyine nikala mulongeshi mwana akumwakibila ubayili bongo kati ukolompoto kabaseri wakumvulumo bapasteur Kenda nikudikila kwanji umushindu watu wakulonga wakumotumina umulongeshi wakuli umulongeshi kayindi kifoto upetano pili yote mama kupeta kifutu chetu bantu chite tukadelaje nipinde mumpinde bitano Kenda mwakaje mulunye wakupeta kifutu yetu mufa mujana kandi bije mu bisatu cyane wakusoma ni pasteur Kenda wakupeta kabili mujimu mwekolo mujimu wakupitishibyo yabaleti yakati balongo
mwikale ne lusulu bukubuni pani yipata baloni woju banga to boso bapinga yule mukolongo balongo kalasi di balongo uvunde lusulu akuna mulundo wa banda bakumwingi kane bachipeto ketini tupinadi mwefoni usabana bukatu balongeshi pasteur kenda umulongeshi wa didactique spécial didactique yonsi bidi wakati mulongeshi wa esimone pédagogie mukulongeshi kwandi biji mubyonso kale umwikalu chimuna ekolo yonsi ya mwabawo tone chidimwechi pédagogie bulongesha babalonyi makumyabiri basambo bakukwata makumyabiri batano ngendo menshine batoli bapinga napa chena mone chameme kwambila balonyi to wali wadeba muke baku bakesembali bamani bakuni bachidimujikisha baku nembambili chini lutatu lwaboni bwa ekolo wenu kabundi mutoyi kabumusudiyo bati bilungu bimweneke kuti balongeshi yeyo kumutwangashi bani memanyinga lele mulongeshi mwenze muji mubibi omoni otuli mubiro bakwangu mukulongo mufwile lusi netu mubele jibunga mujibutuboni bwa ekolo ni bwa ekelezi wenu anyuma wange igisho mukupule requiem in pace basikila Bitukila mufuni mwishalambe wa presbyteri wa chikashi batwende mene wakenda okupata na mrojo Le secrétaire général wa traduire MCPC, les ballons de bon, c'est beaucoup de monument. Ballons de ma presbytère de Tuyons, du Golé. Bambi de bon, ce n'est pas maman pasteur. Maman Baoui, l'église, n'est pas la bonne. Ma pasteur Ken. Bana bashia bitu ajina bitu bidalo 27 bana betumonsu moyo weno moyo kabisa umudi ubamba kwetu ndimukwatime yatyamba nebitelo mbitugaya kubajana bitelo mbiyaya kubajana tudi bajimezo chitelo Pasteur Ken. Nous disons que Adina, dans le 21, on va demander un coup. On va vidéo. Pasteur Ken, on va la Chine. Même pour le bureau bien. Moi, le papa, il nous couloir, nous moyens quoi. Bon, au moins, c'est la recommandation. Le coup dit, il y a presbytère. Dimana kukosekale boye ya bwela mutulasa twabwambi kungesha mission. Même le loi comme à 15h. 15h, 16h. Pasteur Kende de Mamouy, le Bakufika Kobio. Après beaucoup manier, je vous dis, du poste mon presbytère car pour Kungesh. Ma bibi a commis la femme sur place pour eza recommandation kwa kwa libantu kwa mweleka basi kujundisha bibi bya mwa bwambi katwe ni makuja ngo kato wakwenza recommandation tatukende ni mambakuya kakuyichilumbu kakuyibonu chibu bala pamba kwenda chilumbu na chichi zambi makadi musuko kacheni mai wa kujibiko ni vitu zambi soko kama ana bakuya jeudi samedi le 23, Bakadikou Massancha, commission pastorale. Bonsoir. Bakwenza, Mujimu Utuba Wenza,
bakutangana mujimu ja le 25 août bakati ni collègue wenda Hermes Pastor Mangala bakati balombela bana bena bitulu nzambi kumpana kwa examen d'état mais bitulu kweza max préfet wakuba bikile wa balokwela nzambi twasekejela kwa bolo bakwenze mujimu wa lundi le 25. Mercredi le 27, nous sommes au Kouani. Nous avons suivi le sur les réseaux sociaux. Nous avons un message à pour nous passer. Parce que nous avons fait. Nous avons fait des choses. 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 Chakumpa le chakwenzi cha Lucas na shirika la tension isukuwa na kwa famille chakumpa na la yubidi wakenda kumorgue maluma kwa bonso bitulonda bashishi bakumene kumorgue mutu dibasanga lemu kwa kumujila nikumuje kenda kwa mama ji préfet moi na 11 wakenda chena mumbusha na shughuli na kwa mimi bitelu biya ibasha kana mukabungu mubomu tuwe mumalandenda net mumalandenda ni ba collègue ben kana mukabungu mujifwekesha uboko pamabo mumanya mokula mayenda mikalu kumpana kwa baje bamutambe baje bamulongola bajiweze na mudi mumanya mokula mayenda mikalu kaiwa mbani makasanya jata nyaba yonsto nishikile bya nyapa mwabuji bakwawo bayibatangira kumba mupite bilungu mumishindu ya buyonso lutu na shwe mu provoke kenda nijiji achinji yobi mutonda uyakwele bisanzu pamwapo wakajo ungela sanzu misawo ya bunyi babalunde bende bakolekwe papa mu mu kampanda mungezi mu kampanda mungaba mbela umvwa upingana utumunuka ikwanze biri muri bibero ayi tulibajinisha muntu wakati bifindi byonso bya bwangi pasteur kenda tutamele zambi amwakitile uditalala na toujours je ne pas quoi vous mais je m'appelle Jésus et bien moi mais vous dites à Jésus amen. Kalau tu bicara kapiti, mungkin jalan ya, wajib nak dua sekasai. Atau yang dewa presiden yang, yang mungkin kalau yang sino de, ya aku kapiti, malu, ini mampu aku. Ikele se moyo eto. Oi kapiti. Kusamu kwa bakamba bibuchi mumbwa walo ndi mufika mpindia. Ibanga shilani pa kufika kwa nyako. Mufika mude tari kwa kenda. Kenda uli mufika shamude tari. Le secrétaire exécutif wa presbytère Mbikila kuva mwamileni muswete mes condoléances mwebijini kenda mufuti walomi abiyons ili muhita ili mumbani kenda uba ili bila na komuni eli mudi nkonko bayelo kuti bantu bons ili anzami ili tengana kuti mune mati kwa mwana omuntu mulelo kuti mukashagano akesi ako eno juma kubali munyi kwawo ako eno juma kwanganya bimwabudi nsambi kulwanzambi mowa walo bili bitonda bili bisama kubyo bibyambite mucyo sujulwanginda kubyo bya muntu kwatukandikela ngene besiri nashikwe twambi bushike wadu bikero tubatoro twere tumutu muntu
Elipinja bakwena muntu ni mubatu gabato. Bakwena muntu ni mwanti ni sachi mumuku. Nitwanga muntu. Omuntu kimena muganga kwamane ono omuntu mugere kuli mukaji atupenda jano makasi. Wanga bakumenya ni kenda mufuyino kuzubani mufuyina kusanga. Nabo mwende temanyaji. Wabambi bamugeshi. Nato kutendena kujani Juma ngani papa, tulibai babu kaserike. Tutambile ni mtu jini fievre. Pokulo mene danza, yeye ni mulo banzabi ki ikipon. Ndio tumushia. Tuyoko twa mkonjila. Ni tumike sa tambile ni kaserike nda wako. Ndio mungu ni histoire kani no mushindo muntu kumwezera komantene biko abuto. Tulipama ni zangu waka tuwesha. Naka mwenye mure tabashi, waruwa hingeu. Toni mwanu mwini motoni simani jilata. Nyeyu ni petika jipambe wako ni wakiku tumundesha. Wakupangila shida, wakupingana. Chance wakulumwabe, kuchumtumupinga jikari. Toni mujindemu, tufunyake bebitu. Wa kushika kenda. Bukala, je vais chercher la pasteur. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, on va dire que tu vas voir. Quand tu as beaucoup de combat, quand tu as beaucoup de combat, comment tu es sûr qu'on a beaucoup de combat? Toi, avec ton combat. Quand tu es sûr qu'on a beaucoup de combat, toi, avec ton combat. Nous, tu regardes les arbres, tu dis tout ça, tu peux dire mon bidi. Quand il y a un petit peu de mouillé sur mon ballon à transférer, moi j'ai dit. Kumba kama Mungu hadi kuya kusanta protesta apeta pasteur Sylvain Kazadi Moui de passage ici akungambele nikenda ndidi shebwarwa meme ndibudi yeze mudimuwe mwana nuli Because Dieu subit gars de bon vin bio. Petit témoignage. Le témoignage wetu. Igari tubesheba tumwaba amubeshi. Igari témoignage wetu Dieu shikaba buloba ashike. Uzali waka mutumawo. Uvumani bulungu amatuku. Ogushikisha mukenzi wangu. Jile jendiye kayenda ditumbishe. Elimisano yakuni mtuka umbekelezi. Ndombe na nshiba tubamanye malu onso abantu. To na jikai momani tukujumuntu jumu ani muntu jini mo utufila duse ngalo bameba bwena ajimati bilimo gwenso ufye ulwe kuteke bile mwago tukawi bile majura pasteur tuna milimisano yonse kema jira 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 bile jabu kema jira jira teke pota ufoto funkita ufoto munyame ya to Lekele kalolo kenji bambi ambula mwambi tumushika ukalolo wa ditalala kikalo kubiti ya bantu bons unjo sumuji longo na numude soto ani ushadi lo mujika ani ukemwe banshi lo kwikwezere kumajini kalibo kutulonda uluwa kulibya kula ulupende bambi ulupende keresia ulupende bali ba kenda to Kugira pije mutu kufungira makonyo. Directeur général de la transition de cette esprit. Yes. Ya muda la gono. Révérend Jean Gendamamba. Kwa kuloma shimana kenda. Kama mfuto nike. Wakati mwisho mmoja ukana kenda kwa. Mwisho kijichi. Ata baba ndio lusiba ngo kusanga na kwa moyo wewe. Moyo kabije. Bwana bankamba be bakwa banye kujila kwa mufwe kujiji. Mungu jimuganda wanzandi twambira ba tatulalo kumajiru bwa kusamba kali bafwiji.
Kana wazazi wa kukulezana kutu jinabo wa kufu. Bwana tujikumbaye akela kupakuloba kabla nikabaje wa kwa sunna kabisa. Kijana mmoja wa ndio wa mbele kutoka kujimusingira na yoso wa kufa. Na kunyuma kwa bado chiluri chijo. Kaji musambi ujiye kwa kaburi. Ujame ni baba kama ngani mbele chani. Kwa bado wa mbele bado amundi yoso zani moja jike pachiye muda kwa kulewe. Kwa kai kuja kwa sababu wapendani wale mjisho kwa kubala watu kwa moyo wao. Hatuelewe accept wa kushindana na kujizanga kunaona tunaji kweli tuibabale nani mkiemfuki wewe kujimu wa jaza nende umujilupi mukali wa kamera wajusonga na usome mtu mule ale mtu mwingi tukidodo na kuchafita mjisho jamani sana kati mjimu maji mfu chulu chene jamani Isana kama mjiru wangiletu mtani wetu ndio na shironi mkeni wa kule familia na mkaka ndani ya shia kwa mpaka sasa mkaka mchukuu cha malo bali afamisha yetu amepaswa kwenda na majibu kafu kushemetu amasalaji akenasuri kelele n'ubutumwa kalwa bw'ibintu watu kushikamina mu bikorwa byose jambo n'ikolo kayijya zitumweleka jambo n'umwe kulimaze kufuka kulopa ibifukirwa kuchukanga igihugu tone kose igihugu wewe uri zambi wabarebu bitendo musambu amoso kama yibiti jikoni endale Yesu mwingi wetu twakwitabuja kiyebe kukingasha bantu kujikwengenya kabiji ujiwama kabijine pinga na yinwenwe ala babatu wali wabiji mukinunu bijikumeswebe ujitukunja makelela jimane kupita ani biji bujitupa chajiba chiji mutentekeji utentekelamo butuku chijijishala kasijini chendelele chijiji jamzana kasi tushamuluka tujitubikila mwene mutumu wa nzambi kwa kubala ekuzimulula kwa jiji ya nzambi Reverend Thierry Mukwege wa Mwanza tujitulomba jitalala kwa kubangwa kubala ekuzimulula kwa jiji ya nzambi
hata tusimama kwa kulwa mtitukweti kwa kusambana netiku ya tasasa kenda abeya paswa mwewe mweka tiji Ibasi babanya na mkangu wa zambi mubesa ibiti Yesu bale mkangu wa polo mkangu wa kumutiri wa polo Kutu minea mbena polimpo Shakita wajiburi mwitanu Besa wamakunya bibi ne mwisango ngo Polimpo wa kumutiri Shakita mwitanu Shakita wajiburi mwitanu Besa wamakunya bibi ne mwisango ngo Pashish Ekbala wakabulimwa Shakita wamakunya bibi Besa wajiburi ne mwinai Wakabulimwa Shakita wamakunya bibi Besa wajiburi ne mwinai Wamukangu wa zambedi Kuleweka jika zambi Mea jimafumbene Mwene lukuna Wakushi kizilu Utia ujimisha Mbufu Usomba eba zambi Wakabulimu Shabu kwa mnyadiji Mwenzi wajibuli wimani Ujaba tanzime Bakeni lupu Ewabu wapafwe Ujijibaja kapya Ewe lupu Yipiti Ujijibaja kapya Mene Eti kija zambi Ujiba Yesu Amen Parka ipana Nereu Kapena Nemutu ni makwamba Wabwana rufu Wana batmos Bakupita waneu Bakwakuna mkana wabu Anu wa rufu Ati ningana mechine Mupia kumanya Mushimu jilupu luyo Nelujimu watabatu Wakari makulu efuka Wakari makulu efuka mushimu kai Mushimu ni batu babu nyaba Befuka bene nukuna babu Bezibama inemu nukuna wani Umwefuka Wakapetini michilungu Wakamupeti Fakuizipo Katimuka andeu Uposto alforo yutu jati kilene Mwende lukuna wetu wandekeni Wikani kwa kushi bichimbo kachiti Echendelele Nchina nyamba Luku mwende lukuna Bangwa kame lukushiri Nitalalato Unaenda mbe Mwende lukuna wetu wandekeni Uposto alforo Ujuambile mbele Tesaloniki Nana musati kuwajibu mwitani Wamba pingana nezitekemena Itekemena jizime Yesu mene Wakari mwaru wanzambi Wakari mwaru baba Wakapa Wakati muna nusu Wakati shukuru Wakati amuru kukukori Ukubena kuli itoata Kama kenda Mungu marwa Wakati unanukila Wakuwa lekene Lupu Uchimwana lupuna Wandekelu Mwana lupuna wandeketi Uku niliparu Wakuwa wananete Nekumuchimuna Yesu Kristo Ujuwacha mpeti Waka nuchimuna Unaeza libeleki
Ushindo duluku ulomwani kuna Zami panamuka Mungu umutegai mugulaba watanini kiringa kani Mungu yao asala nende asaka nende umatu kwenda woso moyo nizabi kakima ninga ipu kuna ashaki kwe jamu tuto besobe zabi kamwima ikikila sidu jamu tuto zabi kamwima ni Mungu yao ipu kamba nafoto wakati kuna Mungu moyo wakashidi tani Bakwela satana umwana wa Mungu padi satana kwa umwana wa Mungu uli mashini yake Mungu supakana kutija dhambi mukama dhambi zambani Mungu wa kupiana mulawu wa Mungu Mungu wa kupiana mulawu wa Mungu wa kujibisha isi kilomita Mungu Takuta mini zambi, katini tendelele, lupu, wapimanika, kukweli wa Mungu, lupu, wapimanika, matu kwa Mungu, lupu elimene, ikala konsekansi, wakupi, wakwa, uni mamani kipane, jiputu, jakumi moso, ilikina yasa, ukulu plani, ikala konsekansi, wapi ukiri manika almost ina kama mane baba wali wa kitende mwa kutokenda baba ndio kwa hizo wale sio ndio kuchana na ukija kwa kuchana na umepata kitende kuchana na kama hivyo wewe sababu ya mbele nanyo kama la mkale leo ndio kumani mapwa kwa wao udama ni mapwa na wewe wapa adimima ni kutulu wale kuliti kazi kumbarwa udama ni panga tufani leo padamu tatawa sasa anutatuwa sasa wewe kwambani mkitu basi Mungu ni patis Mungu ni makushikina ndio bwana baki kwa kweli kumwamba wachonda pili bakutendelea sana katika mezani tunakushira munene wale tukezu juu amen amen lupu lujuri kanika wewe unaye lupu lujuri kwa mwana lupu mwasikai wata lupu kada lupu pesa bibi wakusaka mwaka ni musu musanga hashi Mungu akusa wale tukende wakati wale meshi kwa kula Mungu kuna kampanda kwa hiyo tukende mshirika kampanda ni Mungu kampanda basi kwa kumanya kwa sababu ni Mungu wewe kasi Mungu ni tumekaa we want some more Ayokuyana somo mpekete. Bele Mungu mwana kuli pamoja. Acha bele Mungu. Kajukalenga. Unyishe kwa Mungu kubana kwa kulomba. Nikipala tidilunga hivi. Bali kwa maana Mungu tukasoma neno. Wanda tukini mwana kuli wewe. Mungu tikatidilunga kwa Mungu tikatidilunga kwa mudoto. Basi kumana na Mungu matukomani. Bakupamba, bakupeza, bakumenuka. Kati mwana Mungu tukusekele. Tangia tukusekele. Tangia tukusekele. Tangia tukusekele. Mwana Mungu tukusekele. Tukumumani. Mwana Mungu tukusekele siku. Wapa chiruno. Kani tukumukeishi. Nasimu tubantu mbele tinyanu chona chalu Mungu abudu nyana na Mungu balikuwa mbele nyana kalupu. Idi kwa
Yesu, tena Mungu wa mzuri, pika ni moyo,
ni kupesha assurance umwene umanyene nashuwa mufwe nashuwa ni muolo ituku jijiji mwe kalima katiku kukatiku kikala nuku ni mwamba wabafwe yonso depuis ikakuika biji tikimakusharika chini chengele mpo amen pilipili haleluya pilipila pilipili walala pilipili mama kaka nini kisaka pajilukulu tukwata to chani mumali mungu na kurumwa ukusaka kwa pajilukulu mwali mungu mwendanganyi to nasimuti kujafunganyi to nasimutu kati mukulakasha popopo pasimugamu nasimuta miditimu luka malimamu yati luka malimamu yatatu basi batibana mwati basi batila kalima manyimbo amene tikukujitimu ikilufu na watu wakushika kalima tikuwa kupikira tibipe isa kushibebe Yesu kumukalene ne musumiji amen ulekele mahali mapi wende mushiri wa ntambi pa buku pa Yesu kuchimuna luku ni akuchimuna luku wewe ni kale ni mwoyo wakashidi umeyadi mupostol Paul wamba uliusukutuletemele pesa mukristo tulikupiana mwoyo watemelele walikuwa luku kala lukuelekele mwawaguto pikala wale wakweli umushiri nishiri danzani wakweli umushiri nishiri danzani sambagani nezikuzi haleluya kaya mbale mbele ya jambani bako bazafunguka yangu balikisangani wasiki kufungama ukwata mune mwene lukuni wali kuwatekeji wikale kwa kuchimundibwa wasana lukugandani iwa mwimpe atushikuye wila Yesu amen. Kasikijila wena mulimu wa zambi watukankalika jebya jitukweti kulele lukumuji meya tutwavulu kubikombe byosone basabe babatu bajenjesanga wabobu kabiji bebasangiyimwe haleluya haleluya pajulwa 50 francs 500 francs wabanenye kulikusambane nobolola padi ngaba na kubwa kujumune ikala wakati utekisa ubushe uteka chintu chijibuwa kukusambane banaki uchumona nechintu echi chichingamurisha abantu bakusamba muntu nechintu chizikachiri mwakumwamurisha ilondeshere kundu kwa bantu munsi kwa zambi bena opresse bajiba tutumina mukolo ba presse bajiba amatatunga balibado kanati alamumwabu zibasombabu twende tupila chintu chetu cha musambi beno kese kulangalukas
Chikondo chonsoka chikuditu kujajitatu chikondo cha kujila nevera cha katiku hatu tusikisapa chikondo cha kujila chijano kukabiti wabali mtu sengele bonsu kwa tulama chitalala bali kwa kujini kwa kulonda donga mu watendele wetu lele wabali kufilimi twebi ya musambi Ibako abakati balomo lola ilongo nedara kwa kweli mujibu wa sana katwe tubimbele chana bijibi ya mukulonga be kutujitwamba bijeu kichikondo cha kutwakile jiji na sajumwe tujulwa lungwa kufila draweba kwele kilomo cheba kwemwanukila tujitubenga kunyumuluka museti tujitubenga kunyumuluka museta udiwemana kumpala uteke kilomo cheba ali draweba wemwanukila n'ibitambo tutwakoresha tujitubangisha ni secrétaire exécutif wa presbytère ewa Chibashi bashikisha alipumbuka secrétaire exécutif wa presbytère wa Chibashi tujitubiikila révérend docteur Albert Aimé Kabouamouela tujitubiikila Yvonne presbytère Kanana kwa kulikola chilongo cha bu alinedra tujitubiikile bwana kwa reverend wa Kajimuna Kamjimalo achigiji tutubikile pene Congo positif kwa kulikwela aluchilo chabo rawabu akweji yamba paroisse écuménique mwabu wakati ya reverend utamba kuimikole katika chilo chabo drawabu wakulayana nende ni mwendo mutiwaza wakati mlolo ndrawenda warwa chondo chichonsulula chaku fina draye tudibilono ikala kumfutika tumetele china wakufanya kudibenesha
kwamba letu wetu balona mulu yaya imwalo utu yaya utimule wana eno eno chiku jitwanga kunenga akutupesa biographie ya Révérend François bakumbala musia bana musia mamu jibikengele watu wetu kulobansa wabarebu jishula ma pasteur Bons batrati MCPC kuyabi tujayi imalakulu watu wetu kulobansa kwa kusia mamu wakusala nebana kutendeleleku wakula wabana ne mamu bakwa kusala ne jibulos kisima pasteur Dieudonné Yowa na tendele na Zambi wakuko samalanda akati pa pasteur kabeya kenda kabeya ne mamu Révérend Docteur Aimé Kamwamwela Nenza Warebu Bonswe Tulu Wakutendelela ba pasteur Kimana Ikulu kati mugulomo Wakutendelela Zambi kuti Révérend Dieudonné. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci Seigneur parce que quelque chose comme pour revient de l'équipement. C'est toi qui nous as donné, oh Dieu, notre frère, ton serviteur Kemla. Et aujourd'hui, tu as permis, oh Dieu, que tu le récupères, que ton nom soit loué. Nous voulons te recommander, Seigneur Dieu, celle qui était son épouse, les enfants, Seigneur, garde, protège. Tu t'appelles le Père des orphelins et le mari des veuves. Souviens-toi de Seigneur Dieu d'amour. Il est vrai que cet être cher est parti, mais toi tu es là. Les dieux omniprésents, les dieux omnipotents. Occupe-toi, ô Seigneur Dieu, de cette famille. Elle ne manque de rien, Seigneur. Souviens-toi, ô Dieu, de toute la famille élargie qui a perdu, Seigneur Dieu, cet être cher. Console, fortifie, essuie leurs larmes, Seigneur, parce que tu es capable de tout. Oui, Dieu, console ton Église, affermis les uns les autres, et que ta paix inonde nos cœurs, par le nom de Jésus. Wewe wakasanisha François Kenda mukazwa kweli wewe udi ushika chakungidi chakaka chakari panka chipabu mukenzi walo wakabatswika babidi wakwangata mumwa muchikondo chiwakumina nechibu nekulanga mufikanka zimpindiyewo yetabosa bakwikala musanju omoyo wena nebuzitu bonsi budi utwala bwabana umukonga nyina nidimana bileli byonsu bibi balwata mibidi abakwe wakutachisama suka omuntu wenu nansana bilotalotane bowa bileli byonsu byabuntu byamufwile byamikiya bibikabini bobo munidide bumukeleni wani ndimbi nyangakaza nekabikadi nekukokeshi moyo omwane bwabakashito wewe nzambi budi mokwili wabakashi bamulufwilane abana banshira wikale pabwipinende bokukankamika mutima wandi nefumule shansila wokwendela buse bomoyo wandi bansa bwabana bandi anuwengenkayeba butatu wikale jandamuna kelengwani ndi musidila tudi wachanza chebikachimulekedi
Bye. Kiti kusakizula consistoire wapawasa teshikomi watutulewoneone jamwate ngwakujile mwene muti wa Zambi mumuti mupimulama kuni wapu Reverend Pierre Mamantu Manye mulongoji kwa kudonso mujile ja commission pastorale tujitulufienga jila twasikijila kati tuzaluluka tutubikila mukungishi wa semene pete ne mwene lubanzu tuzikalangane watwabila jiyi fabwaluyutangile kulongoloji wa majilu anukwela nene mulimu banzambi bonso bana betu babalibone babakashi bati bakenganela katisha mwami wa nzambi kufona kumumbushi kumkunondesha mission kutikisha kukamila tole kumorke tole kumbu wa nzambi bonso bakutishenele kutuku kulonda mikenshi ya mwabe wa kishida batatu bamamu olongo tibaekeleshe mubitu kwa byonso Nous sommes tous les gens qui ont été mujimu wa jibu presbytère wa Chibaji. Quand on met beaucoup de temps, toi c'est qu'il a vite fichilé, toi c'est qu'il a eu. Mais nous nous avons c'est. Toi c'est que je vous ai donné les coups. Les mecs qui nous disent, on va nous dire moins ça, nous disons en tout cas. Machine, tu vas dire ma question. Machine akinawa ni makesi baki basi tushindikishe tone kunkita kundesha mission na benshi tisa machine to baki bafuta moto bafuta watu alikushindikisha mwabwenda wa ndekelu inshallah mtu kwanza ndiemu komite wa bama wa presbytère wa Chibaji le bene protocole wa Chibaji mais va recharger pour l'on doit majidu achade nani pêche chita ni bachita mwa ba machine pêche ba mama mwa ba machine katu kila kajinash itala lito kubanga naji kusikiza naji anshamshwa wa mundu au kishile wetu mwa leo itu ndo majitala la twasikilai Reverend Pierre, tukifika wiki ekero kwa kuterera kwetu netuyimba musango abantu bonso kama ibijiji 17 katika kibazo kile musango wa kutwalilamo ajibuka tukesora belesha amekeru bonso bali muchipi ujini bwanu wa kupatuka kusia espace y'umukangula wa badikatwala kuseta tuya batangira kwano batunda musafwe nitwala tumasanga akusikijuru masanga akusikijuru kujiye representant Reverend Zakari Moyamba Kabal musangu 216.
Santa Vita, Tom Clemens, Cristo, Mano, Ministro, Mamoyo, the Mama Yidi, the logo, the Caro, the Moyo,